utabwati manyinga tata nigugwatananika kwarorekanire eye magega yo nigasinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa kitari chingia mamincha yukugania waisanya wasira bana balitinga babagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya zibire mpaka lito konda aligenda no aki none siringisana tuli akonyora njia zikoleira Aki ngwandarire tabiyo kwararite mubigaki umune none kikwaragerete gakekero gwakwete akikwaragirete abana baitanagaki Momurumu abochondo nyangao nigesoirime nagusigeto gutaigwana amate yochondo iyo yamenyete n'umurembe bono yatanenikire nechisegi chiabeire nkira yugusunsura emechando yabo onoma ese ngenjo kwegera omwana ogomusomi na nero mai to bwate chibesa kuya kabisa tari mo bwate chibesa baka inu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutane monte abimosimo inu bwate chibesa musomera ngayako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa 10 chia maragoba eliubwe manye ninkigeo chia gukorekana ase amateye Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umurobiri ukubwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amarokeryo y'abayibuli Kikyo Sigi de chak chiro bochondo Sigi Ay sinto bochondo Kikyo sinto bochondo Jamari se sinto bochondo Mario chondo sinto bochondo Bochonda kwatara bagara Bochonda gasira bagara Ay chiseye bochondo Vitina bochondo Ayi umulero wokire bochondo umulero wokire bochondo umulero wokire bochondo umulero wokire bochondo ngayakurwarole bochondo ngayakurwarole sikana tigachise kine kinachiro ne wongeko nyarekana obabuli bose bagotebire abantu babachi bali bacha yokurwani busayo igono maite ntimanyete tara gwachira konte ono rinde ne nyarekana obabuli bagotenkieke ntara babuli korangere sango ngankikere nje tinkomanya echiro nari ko nichemba nyare batenine keita njemba kwani kamati naki kamati ningo sijui naki nini wakachakara agabo nabo banja fuerete chianga chiane yani moto kwanza chitakongonya ne sojeri mbegete keita bono takiba yana rakobura abana bari bane bari bachege bo birande bari babiba baracha kurwa ni moto busayo igono bakorate kende kyo aiwake gure kinda igwa kanga tidi kokobori na inchanya dina bakorate kende nare kwereta bocha kobori ngabandu ani ngo emanyira nange ngani mba ningo sata asigete akade tincha kuburi igono njitima iti bona kiro chenkore ono ngose banyore baburi bagoteye mechando ni omanyete nara beire ngo yugo ngaki tadi nara beire ngo yugo kwanza nara urirenje biye ko manyane kurukua agachita ebintu bisaligete Kiniambia tena nitafute bibi mwingine, si unajua siasa vile iko. Na hapo kwa politics itakupiga noma kama una bibi. Dear wise man, I thought you were wise. Musomi. Kuna ile situation inafika pako unajaribu kureason out nini nataka kabisa like this one. In fact I'm in a mess. Kiangalia imagine hata kwa nyumba sijui last time nilifika pale mjini. Hata kwenye wafanyakazi wako pale I don't know how they are surviving there and imagine na decide kwangu. That means hata ndizo ujua na progress aje. And I was about to ask you. Kwanza ndizo yeye amekuja na report kukaji. Chaza but kwa sababu heshima yako nikaana tu waje afanye kazi. Have you tested his meals? Hata nimekaa kwa nyumba kujua nini haiko ya atapika lini. Sijazima kwa nyumba, nakwambia sijazima kwa nyumba. Vitu zilikuwa kwa fridge na ndani ndio malizia tu sikaishi. So I don't know. I really don't know. So the issue at hand hapa ni
Bibi. So umeamuaje like upate solution? I think I'll think about it. So feedback unaweza pata like hii. I'll just call you to update the way forward. But as per now, my answer remains no. But if in case of any changes, I'll let you know. Yeah. But think positive. Usikuwe na negative thoughts. I always think positive. But kwa hii situation, najua lazima pia niangalie kiintroduce bibi mwingine sahihi. Na wanajua na tena niwaambie nataka kuulizia hii kitu. Najua itakuwa challenge kubwa sana. So I have to be very very sure of what I want. But I'm a master plan. Kama ni politics niachie. Amu niamini bado. Okay, kuna meeting nafaa kukimbia. So ngoja tukunywe chai haraka haraka. Leo tunangojea mandazi hawajaleta but tutazoea tu. Bado ni jioni. Mwanga. Batutarasoka kuchya. Abana bojondo bandiro motu. Yani wakora iga. Onye ba gusinya pi. Ba too late. Lakini tigango tebi. Abana bojondo injira mara bawo te bata maso ngura baro mu ya. Nora Maso mnumu ya. Ngo jarura. Ni ba ngo jarura ko ga to kera gando. Yani no muyari. Na ina aja ko bungeria bageni bokano. Ni cheche. Lakini no wa de ngora tengo. Ngora tenga. Kara ngore lingo kata mare. Aya mare ko tenga. Ayo mura. Ntukubuata ngiren. Oh, andi ngoja kora jora. Igende kana kia ndoje. Ndoje ngende kia. Ngende kia bono ko tuwe yamo. Oja ngora ngori ara mare. Aya to awanje sana. Teiko ni kera matevi na ortika tengori yamo. Awanje sana. Ngoma tevi na wagwanja angoli. Lakini ntara muteno angoli. Abana babochondo. Bana babochondo. Ubagweta chondo. Timaji ingoma jiko baruke nyumba mbera kindi nende nganga abase kuwebeka. Bono ingoma nyara kingo zembongi na rome bakawe. Mwana umigoya itoma intibungi no meki. Tuma intibungi no meki. Ingina no. Bono koruli tu aje ta oro no jonda to ko ingina kororo. Ni paka bon. Ngoye gucho. Bono nyate ko ndo ko kira ko mo no bagwete uchi. Aso wenga digato so okay. Abai sia wa wa. Ai sia wa jonda bo. Ngo ne. Anko kwanza mbuya na konyore na kergese ngoli ngakyo mwari Kini anko no nje kubekeka. Nke ngene kubona ya ungenze tu ngenje ndori na mogoko ndori na mogoko Ngisokoro. Ane karumu ke sokoro ne. ndori na mogoko bizokoro ndori na mogoko Anko ngwete bo. Kurikuwa gachita. Abana bane baigwanaine. Bono rero roche bagutitira nyoko bakumnyaka nyoko. Nona abaise kabane kiekora bako gechigo. Ngabono mineti. Ngacha. Ngasomo chiyo mwachondo. Na onchora nire amangana ari umuchiyo. Nabe nabondo oche. Ngabone sege chigendrete ninjenjirete. Nabondo oche nga kurugwachete. Kurugwachete le mangana acha agete. Gotariani. Ono mete na nya riri chiyo. Ndiriye. Bakora nayo kabatumete bache kondo. Timba tometi yaro. Lakini na riri chiyo buna barabu abantu nakibagejera tu. Oranyone kibarantebi. Lakini nakie kibagejera to onche kirinke bugate ime yane ngaki kurugwacheta. Ime charo nero. Weska baba wana batebi. Bache bagendra okora mna bakore. Oma tiago teba ekene kiyo ntebi ngaki ngabache bagendra goteba. Di chibundi ngaki go nga liba go kuburika ni muchimona igoko imoko genda. Bana abane bari kugenda. Yaya bari kugenda. Nayo ura imoko genda. Kera nko genda. Umuchiyo nywamete osino musacho no nywamete. Mchendra go sana musacho nenko genda. No manye tampo. ono ngaki ya ore ga ngense tu ngenje ngio so kreti ko besiko Na igubo. ango ntoke na mogoko ntoke chiri mosomi utochaki gukora cheche uchakira gutukorera cheche pie takire segie ndurose Ande gente ketali kege ni ngambono tu acha ko gotego. mbore nande na umwa minyoka ne mioro rinde yenteke
ngera yani tiga gente kengeri ko yaraika musomi onye tari ko chiko ko tobagira mari buna bune bwenderete ngombe kande ngoroni kono koraika wa kunkoro Oje mangana motara koro bwana kwanyara mangana ne kontracha na buya ngakia ebono tuliete iga bono abana baje koro ba gara to tebi na kia tuliete iga Yo muito coro, yo muito coro. so koro yani tuwabere to kokwana mara gosenkarenga to kote byanko igoro yo mumuru uyu musomi tate but yani time tingi kega so muchibo chondo manye tingi kega ndreto so karati amangana aya Muito coro. Karati ga yaiga. amangana aya no sikomo gako tore kamo amangana aya iga tigato titoro go suntule to konyaire kiagera ni iga ge itaga bono to konyara ukwana so koro na elinde na senari to kochi nganga ndire kwambole tinga mochokoro kwanya korora chincho ke chiko beko bonkindanga gote yaya ukamboli mochokoro kwanya korore bunde kuminyoka bune barasi ngagote kinege kone korabwango mwezi mamba ndare noro chengo tei baba unogo teba ngamu mera na baro bunchera ndege togenda okori kindi gionsi bon tinda batebira kingo chiro ko batebira Mbia maso ko ngari chiu. Noche kwekera bono iga. Noche na maskani na kwa tonsipi. Na abekire insi. Nese igimu achakire bose mutete ko chaka. Mukumi ase. Genda okori giotagete ancha nimba atari chief ancha nimba atari chief ani kiekera kini bona kiabero muchiwe mukungo acha kuchagontianire gesieri kiane namma etenga ina iteire namma etombo ko nkimbu ate na nyorire kuruna gatigere tu abana tigakore buna atagete koraiga ani ngugoto anko mangana ne ko kona chereria so ko mbomo tenta kona chere mangana koraiga to kuwane ran mangana ata ite guate kerandi Ta guate tieto motebi. yara genda inobono genda tochi mocha mara kare ngo brando kwabeke ko bibu yeiga kwabeke ko bibu yang mara kare ngo da wana ngocho inde ba chakaro cha na kuligere ngajoro kona koimo kindo igoro ya cha ko ngima kinje kindo igoro onye mangana muri konya bekanse ko kwanire kabisa musomi ngo mukorande onye muri konya bekanse kunya kwanire onye tali na aska kara mo ne aye mwali oroje moishio minombu yale mu tikana na mangana aye nkisa ya mangana ndengerre na mangana musomi akune wabie na ma tenga kia wabie yer eko bien ako bikera nayo tarora umaito konyora ya kwenge iri mu amangana ari munya bekense munya kwanire anko koranga nayo ngamonga ini moishio mino jakire wetani Unage tu ya kocha kokogori na kikogori kimwamu age tei ningia yako ngakirangia kunyiriririza mama njaro tingwaze na ngori tunanganje tiana ra koboria tiana ra baboria mtama ngaba tu ngaba uye bono kiekera kimi murokio aye mseri njuko tena mukichingechi Ongana maro siro ngoli. Ekara mwa tegera mnango kotebia. Maro siro ngoli. Mnamo okara maro siro ngoli. Mobe ke bitu mebi diko binya koja. Moru aro mojo mwabu sasaya. Mogo kora ngutare. Yanga de bombo gam. Yanga mama ne tu mebi ne tingo ko tikoli go zaba to to mobe ke liko. Achi. Ndio mama. Achi. Mama njaro tingo kora kende piti garo re no mukungu yumu ka.
musomi mumuro. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo babwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwibrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugongo gugwatya namruira ryagocha kubwotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechande yawo yonsi nigo bakurwa bukoreri bwokungura ebimo byomubere na kubirongiya buna egitekyo umugongo gose umugongo bwekumpete ekerugwatengerie gose konyororuguma kubwotekana no kogosoria nigo bawukurungiye mauga bunaliru ebitarenge nechinse muchindi chamuguru na boiga magoko boigo amarwira lyagocha kubwetekana nobogotu nigo bakubwenia buna arthritis na yanda mange ekero kwabalirwe na kuliye kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungiye umubiro magiga yukonyoro kurwalirwa kurwasenya gitali mbabwate boigo umurubulyo bwo koretera obubwenya gwikasenka yao boigo nkoni abali chinyimbo kiri chigo konya gutara kimenyekane tubuna clutches nebirogo bya wheelchair nebinde binge batarire imiyumu chukisi asamagacha New Sansora building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo nabo imiyumu chunyamira niko bagutoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imiyumu chu Nairobi niko babwate chinsagi sato numu chu Naivasha urusagi oromo nabo gutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR, Minet, CIC, APA, Saham, GA, Trident, Sanlam, Kengen, Britam, Nichindi chinyinge. Bakirisimi, ase namba, enoti isano na ibire, eyemo inye, isano nemo isano na ibire, isato, isano na isato, eyemo, enoti. Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services. One stop in physical rehabilitation. Ndizi TV. Obwansu Bwomogusi pia ya tu beke tu ga tu guate ka kishi ya kama toka tu metin tu di tu tu toka baka atau salió con kombe kwa bande ya sale ka fora tu ile kama toka Mete kule mabuja ai mshitaka bata kai mete kule
Orang ngapus. Ingi naye. Yononya kuyabuze sinza chimnanda. Ngonya kuyabuze sinza ndi kwabuka ne abantu batararo sikirungoli banywe mechi yaye kale kwachire nebite. Ebrande yaye wasirazi mana ite mechi ndora nkantu babuwe. Aye. Ngiye beba online ule. Ngiye kunya gachabera ukwara rire mama sokire kwamenyire gachaba gocha bisieri. Bisieri. Njunga gocha. Ngana kinya tukanje karo nya konza richinga kinga buso usera bokukwapsa kuchaba. Bonga busa ndira bebe. Ngoskore. Wow, itu tuh ya. Ini kuliah bora. Unanya ndoro kule ngabosena ni mango buja. Ndango twawe taka. Nikimeke tare. Ona ndo tena ngura kuchora ma. Ae. Enya tuge bindio konte ngana mamu mino na magocha. Inte yani mo mino no we. Ningi kwacha kuligia. Kueta na sakora. Ukweta iskogoro kikano injerere ndi injere yaba iskogoro. Makwan na takire koran kwan tigana no. Kwani ngokorereki. Ningi kwacha kuwe. Dero kono ngachimoga chiriga. Ningi kwacha kuwe ikeno ine chirongoli chitararo siku ne kwete mechi kunya. No muntu takire na chwa tu ne abana mambi. Monge achali weke mambi kwani chana. Ningi okulia kulia wetere mechi kunya kulia. Koba kwan na. Ngo wata maigana. Ono nya mubati amaigana inche na wata maiga gocha simo. Agaski. Kora kiro meta botambe ngote ino mokotwara maskani ora tora. Ndo kinje sukanga busenje. Abuzano yango chimata. Ngabuzo kuchimata nguchabune nkwabsa. Nende kutocherera yuri nande. Bisiel bonda ngona ko boni. Etakucha mokore liko chanje nkwabsa nari ndi. Wano ora torambe ngakyukali. Bona mambo Mangana ali ngakere. Ebida byote garera to kunya kubolie meti kueta to kwana so kwale ngi Bisiel bona churigana. kono ngajira kono. Tiele njare ndetero ngoli ndete tikana no mondo. Bota ko bakonya na yani mote. Iyo toka ngota kore kono ra kopra. Wa. Ai bisiel. Abega semua kole tenengi yanko ba iguna acha ni maeta mangana ngonya kora mole bia. Yanda karo yanda kuchali. Yanda kuchali ngara maskani. Yanda na etwara. Ngonya kuyabuze sinzaba zana customer etoka. Nayo mete. Maskani. Suara maskani. Ano na kwa. Tuga wana nani. Kurwana. Ategerete kurwana kunya kurwana. Eto kasa tie binte bisa. Eto korosie. Nomaite. Ono koshale. Ono rabe kabuji chichi akoro. Sukari tudi. Hani onchondo kakindria balenge moyo. Tangi njato so kiri korua. Aba ya tingo sie kipita ngoni. Ango ya ko minyo kaya esi ngonya kukwana mangana ochonda muraba na kubali kiti ka kuruana na ba kuruana kiti. Ya wala banya kuruana. Tunya kusale kamata. Mario ambolete tije tipanya Mario. Ali kire tungole best imbuats. Kwa kire simio che no ngachi ya sati kugoro kamba kulingana nyanya ukora. Chwe Mario chwe izina Akwari kwa ganda kero kwa achire on kwa list yo ganda chuko ye Mario ama kwa achire sene ngacho. Ndio tuko ni naje tega ku njao kwa. Avese wa mdoro.
No. Kuchukua goli kulia Robert Roeteiga. Imagine. Melinjalo. Kia mira. Ono watani gwera. Tantegera. Ono uragenda ogende pinga ibacho gotegera na ibacho konyara bagotegera. Ono no jenge ngikaya nyagocha gari tuko sendi gari tuko ngocha negio. Gari tuko ngocha negio. Ntoke tukugwana na gora. Ai no muro monene kero gocha kwanya ni rio go tamogende gusira ndo kubika mbere. Ono roje injeba karabo gete gari ngidora kwana ga. Aete masomo nayo muro monene. Na utakero beka muri abandi ba minubia. Ubeka wesika abandi ba minubia. Uroche kwaegende bone bitano bya beire madinga nali ukaromobe ebwa ikaigoro baonjoka no muswati kwa retiro romobe ono ikira ruma ikingo kora manyike garu muswati yo kwa reta giyo ko meta ko ikani arabyo ko ndai kabani wa mwabani inkikere akombera no ko ndichi betu mokunguli Besana kwa kwano muswati ngaza ya besana ko bone muswati wa mubiseti komara meta ba bero ano zene ba Midigira kwan. Yani gua bori yang kinka yu asal sebete mamu gua to kinti ko kono maso ibaganya ko suguma hiyo. Makosa kia makosa. Mama tike mambi ko tinge tikende. Na vogera ke mambi na breakfast ya mako. Asen ko ganda. Kabo monto ri wango tata. No embara ubese ko tonyo waraga. Ba kali kuruana ndo kurabu. Kuruana? Bona bangaruana babinyoka niko tamata ase batumere kwanza batikane kuruana bona batubona. Aye. Toko bata ibili toko testo hote. Kurabu jata ta kitu tayo bokombo buae. Kai. Singu kure kai kama toka nyoro. Hata gua kagochaga. Kwa niro mubise tabo. Mna twanya ukwana. Mna ukwana kabisa. Mumanyi na Mushoma mukobati awome tuzobire bayita mukai Tone kutemba babo ndachikwa boli bakambiriro kirei kama tokondwa bakombirira ja baraka igena sere tukuru omuswati oyo gakare gocha buraka tekondwa ni manyite radiga ata tekondwa nya nande mu akare kwa masoko mutawo onya tayo tidamu yako mumbere mutukaza chikoya tidamu mumbere ananga yeteke choko wale ngaigo akagocha ai kurati gango ya kinki ai Ruwa buchiari ogotabanga abisire kajaka bisire kimetokwa bono iga rura ata tekondwa ni musuma kyuyo ata tekondwa ni ngento kono kimaite bochire ndo muntu muororo none ngoko tainya konyenye nono muntu komoza akira igo gawe community nga gawe kasi tatindi njagutindie ikone chagutindie nje naranga tianga de bombo bandi boriga tora indiro sinikonya no mangana skali ya abumbi akwalengere bado bomuganda nenje to no mugambi akabaisha wege iboko semba gozema no nande ga bomugambi gande bili nanjira ali uti omuswati uriyo onya tari kwera samangana borongi yo yagende Kikyo! Sigi de chak chiro bochondo. Sigi. Ai, sinto bochondo. Kikyo, sinto bochondo. Atia Maria ise, sinto bochondo. Mario chondo, sinto bochondo. Bochonda ga kwatara baga. Bochonda ga siratara baga. Aya chisege bochondo. Vitina bochondo.
Ayi umuliro wokire bochondo, umuliro wokire bochondo, umuliro wokire bochondo.